kanyang aki din. Uy, ang mga naawan pa namin itong rabi eh. Awan matmare, abay ka di. At pangawisam kanya. Mapanta ko mag-night market, Mare. Ay, naapo! Day taman ti ko nagkat. Day ta, tinabayag ko nga orayan. Dati ko maadamit mangawis kanya. Oh, siya kunti mga awis itakan ka. Mapantaman mo't into na rabi itan eh. Uray siya kat nabayag mo't to na sa anak-anap na pa ni Jay Night Market. Wan nga Rod. Busy-busy madatao iti trabaho. Sana bali ta Sunday mo't inton bigat, Mare. Awan trabaho ta. Isu nga okay lang, amarabyan ta, ijay. Kan maaldawan ta inton bigat. Sure, Mare. Mala, dagasan na kaya balay no rabi 7:30. Lakay, mapan kami man kinin Nicole ijay Night Market. Ah, sino ang Nicole Mandaytan? Si kakit dimot, kat ni bakla ah. Ah, bakla ko nang ngamin Nangalala ang matin Nicole anagan na. Basta Nicole kano tinagan na. Taiso kanomot ti maibagay kan kuana. Oo, niya lagi din Ay, gatuan mapan kayo. Tasyak pa ilaang ti makaammo iti anak ta. Ay na, agyaman naklakay. Di ka madanagan, taigatangan kay to iti makan. Good taste ba? Ay kit, nasaya at ano kasta. Saan kami nga roden nga gluto Urayan mi ti makan a good taste nga isang put mo. Wow! Nagpintas mo tanda ito apantalon, Mare. Ayan na. Kita man. Ay, wow! Wan nga ba'y sumare, nagpintas. Ay, kaslada kas na pantalon mo, Mare. Adda, Mare. Ngam sa balila ti kulay na. Katangam day ta? Gataanga kun, Mare. 120 pesos mat da ito eh. Nakasurat a presyo na. Nalakadatan, Mare. Katangam mo. Sige. No, iti sa bali day tayo soas, 250 ti presyo da. Wan nga ron, Mare. Nalaklaka dito'y night market. Anyangay mo't day taginatang mo, Mare. Blouse na ito, Mare. Blouse. Kita man. Nagpintasan niya. Kan may bagay unay kanya. Ay, wow! Ang ganda naman! Wan maibagay unay kan ka. Ngam aguray ka. Kaslada kasta blouse mo Ada, Mare. Ngam sa bali la design. Ay, magustuwag lang unay da ito. So, ginatang ko. Manungay day ta, Mare. 150, Mare. Ay, dala ka day tan Ay, saan ka naman nakakita na magandang blouse na 150? Di ba? Ala, umay ka. Tamapantapay ijay, murdong. Ang mga no dapat di makita tayo ijay a pantalon. Wano blouse kan bag. Anya mo tayo ginatang mo pantalon mo ba kay? Ha? Taapay? Adama ti kastoy pantalon mo di pa ila sa bali mo ti ginatang mo. Ada kastak angam sa bali mo ti design na. Kung magustuwak ngamin day ta. Iso aginatang ko na. Ni. Uray da ito bag ginatang mo. Adama la kastoy abag mo. Saan ka de? Ada ngam napintas ngamin day ta. Iso aginatang ko matlang. Unay kan bakit? Uray da ito'y blouse. Ay, naanya laki din Adda kastoy a blouse mo. Unayan nga Agpapada ti bado mo. Uray pa agpapadala kay. Lakit ti saan amayulit-ulit. Nga lakit din. Ang mga no'y bagat itatao, asaan kang agsuksukat. Tagpapada mo ti kawis mo, agraman bag.
Anya mo tanda dyan nga ana. Kaslasan nga agsuksukat. Ha? Ape anak ko naman dayta, bakit? Saan akas lakit di gayam tatalaga asaan nga agsuksukat. Anya? Agasam man, nasabat ko di kalman, ragad ti pantalon na. Sa itay bigat, nasabat ko manain, isulat ta ti pantalon na. Anya? Agim pipintas mo da dyan nga ana, ngam isumo lang nga isu ti kawis na. Di pa'y makagat ang ti salbaga babae. Dayta ka man ako nakon, bakit? Apay nga minaya, pakibiyangam ni Ana. Kahit saan nakamot pakibibiyangan. Saan nga rod nga agsuksukat? Apay nga min aya nga isakit mo. Anya? Ay, unay na bakit? Nga kaaglutaw. Sana dahi ta makibibiyang ti saan arumba nga pakibiyangan ta aramidam. Ang lalaki din na yan. Ay nanana, awan sirbi na nga da trabaho na da dyan nga ana. Pag ko na ang maggurya. Wen takasla saan mat nga agsuksukat? Ay, saan akasla Talaga kit di asan nga agsuksukat. Anya? Makapaulag. No, anya ti blouse na iti Lunes, isumat lang ti blouse na iti Martes. Anya laki din. Ay, oo na yun. Ay, naibaglaangan ta sa anak akas kadakwada ni bakla. Saan na nga agsuksukat? Anya mananda kita nga ibagbagam. Pudno mati bagbagak nana. Uray pansinin nyo ka no lumabas da. No anya ti kawas da idi kalman, isumanan inton bigat. Ne, si kama bakla. Oh yes. Ako nga. Apay? Anya mutan. Nasabat ka idi kalman, kasta ti kawas mo. Sa ita, isumanan. Anya? Apay, awan pagsukatam, taday talatan akanayon ti kawis mo. Ay, una yun aya. Anya laki din. What? Amin abak lang amok. Kat nadalos da iti bagida. Si kamam pa ti bakla adugyo takitaan. Oy, 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 oy. Nalabas ka matan nga agsasaogor niya. Pudnumat, si kalang ti amok abakla di na mo ti agdalos iti bagina. Nagdugyot talangam. Anya? Ay, agtanang ka, iti pa nagsasaom si Kagornya. No kaya't mo pa iti agbiag iti napaot. Don't me. Ay, una yan aya. Nay, naimbag ka pa'y gurya. Bigbigat pa'y laang nagmayat ti panagkatawam. Ay, na makapakatawa mat nga min deja abakla. Asino man abakla daytan. Asino pa'y kumangay nana? Day takaaruba tayo abakla Saan nga suksukat? Anya? Nasabat ko idi kalman. Yellow ti blouse na. Sa itay nasabat ko, yellow man ang ti kawos na. Anya laki din. Isun sa ti bakla di na mo ti agdalos iti bagbagina. Ha? Ay, anya lakit din. Kundi papintas abak lang, saan mo't ngagsuksukat. Nagpadaan da launay ka ni Ana. Nagpadaan da at talaga asaan da ngagsuksukat. Tiyawanan ba inagorya? Kasagayam ti imay na linaw lawat dito ya? Ay, jakman amoy ti day di ababae. No apay akas day ti bagbagana. Ay, anya lagi din. Ugali na talaga ti man nakibiyang. Kasano ana ibagana sa anak ngagsuksukat? Amo na nga ta, no kasano kaado ti kawis ko? Sakbay nga ibagana sa anak ngagsuksukat? Amo matandi kurya. Biyangot idipay. Ay, sabagay kadimet Into lang ken inyurat na. Imbati ko lang. Kada, ay na, njak laamon.
Insilat, kada imbagbagis nang. Isupay, kada itidaran na. Biyangot. Katuan man, iso abay amlatan. Ay, saan na? No. Don't me. Sana basta bay aklatan. Ha? Dagiti kaskan ko na tirumbang nga ikan iti pagnakman na. Saan nga agsuksukat nga ibagbagana, ha? Payman. Hadan to lang aldaw na. May araw ka rin. Ikaw, Gorya. Saan lang asika ti umay na istoryaan dito, ana. Ha? Gaputa oray ni bakla, kunana asaan ka na ngagsuksukat. Ti awanan bain a babae? Kunamlano amo na ti linaon ti Jurabox ko mo. Ta ibaga na ti kasjay. Sa bagay, nairwam tayo mutin iti ugali dayjay aguriya. Hindi pa'y laeng biyangot dayjay. Sa bagay, matkit di ah. Paiman da a babae. Malaki biyang unay ah. Tay kaktuman ti pagnakman na. Ay, makabwisit na talaga da agurya lakay. Apay manan ba kahit? Agasa man. Napanaimbagbaga di tersena ni Nana Puling asa anak kanong agsuksukat. Anya? No anya kano ti kawas ko iti Lunes, isulat ta kano aging gana iti Martes. Apaw, ugali talaga ti manakibiyang. Ay, una yun dadya agorya. Manakibiyang launay ti salbag. Gapula ang tanakita nak idi na minsan ang nakapantalon iti ragot. Sa idi manen kalman. Nagsabat kami. Kas di manen ti style ti pantalon ko. Ni, napanamat imbagbagan asa anak kanong agsuksukat. Bayamon Di mo latan ikaskaso bakit? Awan maglamagunod mo no tutupam. Amo matanda kiti kaskan ko Narigat akasarsarita. Ay, saan? Saan na mabalin? Saan ang mabalin abaybay aklatan ti kasjay nga aramidan na? Nasing putak. Ngumjak man lakati mapakpakibiyangan. Anya? Jay laki ti rupa na ti aramidak aragat takitaan na. Nyalakit din aya. Ay, una yan daya, Gorya. Anya nga dati parikot na kadatamare. Day tangarod mare. Ura siya kat agtep-tep palaklaan kan kwa na. Oh, inton kuhan sa gudak lang arudan iya balay da, takitaan na. Ay, day tati saan mo nga aramidan mare. Nakababain mat akin nila kayo na kwa. Oh, awan bibiyang ko kinilakay na. Patasan na lang nga konsentya ni Baget na iraman ko. Anya? Yes, ever since I was young. That was yesterday. Yesterday when I was young. Dahil dati kagurgura ka talaga. Diba nakibiyang? Kagurgura ko nagtumad. Ay, inton kuhan. Ipalkat ko yung rupa na amin nagawis ko. Ala, huston mare. Kasarita tantulaang ni Gorya itinasayaan. Ay, no. Not me. Saan? Saan ko nagtumad? Diyak kaya ti makipinlastik ken kuhan na. Ay, durabag tupay. Oh, maruwam! Kunak anak karo ti ungot ko kini Gorya. Ngam nakarkaro mat ti ungot ni baklakan ko ana. Ay kasta aya. Ay kat inan ano nang inigorya. Bakit? Dayjay, sumana upay laang Ngam di na pa'y nakasarita iti personal. Nagsakit at talaga tinakam na. Gapo iti nakunan ni Gorya saan kanong agsuksukat. Ay, una yan. Ay, masigurado. No saan ang makapagtapol dayjay abakla. Sugudan na dayjay ibalay da. Husto mo ta. Tapnog na kam.
Saan ngamin anasaya at dyan nga aramitin na kahit. Man nakibiyang unay. Sa bagay madkit di ah. Pag nakman na, tapno saan nan nga ulitan. Kastaya, nana. Wag, kaano adon ti marurod kan ko ana. Gapo iti kinabiangot na. Anya? Iso apang nga asiman, tabagbaga am di asawam. Saan na nga urayon, aparamanan amin dagiti tattao nga uyawon na, asaan nga agsuksukat. Ala, di kay madanagan, nana. Takasaritak ti asawa. Aywan, bagbagaam ko naktumag. Makaraman dayjay iti saan na pa'y anaramramanan, no saan pa'y nga agnakaw. Anya, kasta timbaga dahin jay abakan? Isukit di ati man nakibiyang. Ay, unay kan Gorya. Ibagbagada lang arodin ti pagsayatan mo. Pagsayaatan nga ibagbagam mo't. Kat pudnumat nga minti imbaga, saan aya? Saan nga agsuksukat da dya abakla? Uray ni Ana. No anya ti bado da iti Lunes, isulat taging ga iti kabigatan na. Anya lakit din. Ay, yak amoking ka, Gorya. Nagadula kang amo da. Agsakit ati nakam da, kaputa mapaisuan da iti imbaga. Ala, makamu ka. No anya ti aramidin naging gaga po iti kinabiyangot mo. Makamu ka. Mabuta nga kayamat. Saan, Lucio? Dayjay kit din abakla, ti kabutang kaw. Oh, salbag kit din. Oh! Kita man, bilangan man, numano dagiti bandok nga agpapadati kulay na, ngam nagduduma ti style na ha? Anya ti araramidam ditoy? Nanay ko. Imayak? Tapno may ko lang matipakita kan ka dagiti bandok nga agduduma. Anya? Oh! Maminsan pa'y, tapno agnakam ka. Anay ko, nagsakit matanti pa ng tungpam kanyakon. Apay? Ha? Hada ka di ebidensya masaanak nga agsuksukat? Tay suti mapan mo ibagbaga kada kiti tao? Kwa? Tapno amom? Ha? Awan pa'y tinapuutak nga inyulit ko ti kawes ko itinamindwa. Sana kaskan ka. Anya? Oh, Gusto na. Ha? Agar-ngaryeta ka talaga kan ka. Biyangot ka launay. Ha? No, abay mo tasaan mo abiyangan dahi tabagkim salbag ka. Maminsan pa ya, ha? Ramida ka giniling dahi tarupam. Iti ka totoong pa. Anya? Napan ka talaga ijaan da Gorya, mare? Oh yes, I won. Oo, ay namare. Talaga na panak. Sana ka makaturog iti rabii, iti ka papanunot ko, iti pa nang ichis-chismis na, sa anak ka nung agsuksukat kat. Anya? Ay won, tinumpak iti uray lang nga. Unay ka matan. Ay, ama mo nakmatan mare. Kagurgura ka talaga ti biyang o tatao. Ay, maruam tayo babae. Para makita naman, numapanpay agmarites iti kaaruba, sa anak nga agsuksukat, ay suwas. Talaga atong pati maramanan na ako nagtuma. Nay, kapayan dahi tarupan. Nagbalin mo ito na rugged face. Di nakasarsarita. No di mo kaya't amay raman kay tipungtot ko. Dahi ta, ti maganap mo iti kinabiyangot mo. Kunam siguro, no yak amaw, ngay may dahi abakla, itay dito'y balay. Anya? Naimbaga, tatong pa lang, timparaman naging ka.
Saan nakakinugtaran iti uray la. Sapay naglay nga kumugtar na diya bakla. Katuston ah! Nay. Lakit din nga. Makaungit ka. Sardagam ngaminan day tak kinabiyangot mau. Tanay, gapulaang iti kastang ugalim. Isoke day, inti makagapaw, nagbalin aragay, day tarupam. Kasla mo lang, day, di pantalon di bakla aragay. Kanya laki day. Agbalbaliw ka ngamin na, Korea. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ala, agkapita mare. Ay, naapa! Nagpanglumad tanday takape, Mare. Ayun amare. Ginatang ko daytoy ijay Donas Coffee. Nagbanglo niya. Oh, nagpanglungarod. Inaktuman ba't gumantang? Wan mare, nalakalaang tila ko na. Aywan kaya, Mare. Atay bakat. Adamat kaya man ti kaluglok at sangyop syalan ni Jay Ili. Naglakapay, 199 laang. Kan, in-search ko ti Facebook page da. Nagmamaya ti feedbacks dagiti imununan anang ni Jay. Aya? Ay, mayat ah. Naglakan day ta 199? Wen, mapantay tuman mat Mare. Padasan tayo man mati mapanag sangyop sal. Ay, katuan ah. Awan mat dakas na. Agkita ka iti daddo mga kadwa. Tapno naragragsak. Of course! Oh, yes! Yes, Mare. Ang sad naman, no, doon tala nga mapan. The more, the merrier, di ba? Neng, si kamot gaya mare, nagapwam? Oh, Mare, ikaw pala yan. Nagkapuag di balay da kumarinelya. Maburingak namin ni Jabalay. Iso anapanak nakikape. Kasta aya. Ah, aywan gayam. Nagsaritaan mi kini Marinelya. Amapan kami agsangyup sal ijay ili inton umay alawas. Amang ano kayat mo ti umay? Ha? Wen, ada nga min jay kaluklukat. 199 asang gyup sal ijay ili. Nagmayati mapan mga ni jay. Ay, katuan amare. Kaano tayo ngod amapan? Sapay la ko mga rod ata maira na nga ada kwarta. Oh, don't worry. Siya ti agawis kan ka. Iso asya kung ti makamu nga agbayad iti kanan tayo. Apo? Dagitaman di kay kayat ko mare. Yes. Basta into nung may alawas, i-chat kan tulatan iti messenger mo, no kasano. O sige mare. Agyamanak, iti awis mo. Lakay. Aw-awisan nak ni bakla, amapan kami kano agsamgyupsal ije ili inton umay alawas. Kastaya. Ay katuan Awan mo tidakas na. Nagwanak watan Sana balit asag paminsan lang mo. Awan bakit? Awan parikot iti dayta. Ket, dua kayo lang mapan. Saan Umay kanomot ni Nelia. Ay husto Tapno adda kadwayo. Wan lakay. Naragragsak no da kakadwa mapanmangan. Kun ad-adda manen ang naragragsak. Gaputan ako na nga isukan ti makaamong agbayad iti kanan mi. Kasta ka di. Nasaya at nga rod Nasingpat at talaga dahi abakla. Anya, inawis mo ni Purita nga makiumay ka data amapan agsam ija ili, mare? Of course. Inawis kon tapno adda kaduan ta amapan mangan. Si kakit dimat, mare. Nagano ti mabalin mo nga awisan? Ni Purita pay laeng mat. What? Apay?
Amo matan ti ugali ni Purita. Ay, nagkrigat lang amin ti agsasaunok kwa. Sa bagay mo't kati, Angan ba amon, mare? Kadwa talang matamapan mangan. Ay, katuan Anya ngay nga rod kat na ibagammatan ken kwa na. Juan, mare, just once. Inton sumaro, no? Saan ton nga iso ti awi sa kakaduwata? Sa balin tumatay. Wow! Nagimas mo tanda ito'y ami. Kan, nagimas nito'y sauce da. Nagmayat ti pa nakaaramid na. Nagmayat. Bao! Naglaing kamatan nga ako sa riti chopstick, mare. Ha? Wan nga rod, mare. Da kami ka ni bakla kat saan mi nga amo nga agusar iti chopstick. Tinidor lang kon kutsara ti amo mi nga usaran. Anya? Ay, hunayan ko, kumare. Adalan nyo ngamin, kitaan nyo. Basic lang, Ay, Taan? ura niya't araramidag. Diyak mo talaga. Na yan, mare. Awan angarot. Saan nyo maggayam nga amo ti agusar iti chopstick? Ay, nakababain nga tati agtintinidor no kastoy asam gyupsalan. Nang runa no adu ti tao makakit-kita. Anya? Na yan aya. Kundi awis da amapan agsamji. Ngam di da maggayam amo nga agusar iti chopstick. Ay, asino ti bagbagam bakay? Asino pa'y kuma? Kat nagijay dua akadwak adapan nagsamji ije ili. Anya? Makapaulak da. Nagado at chopstick ijay. Ngam tinidor kan kutsara mo tinusardaan. Asla siya pa'y di mababain ka nagiti nakakit-kita kada kami. Anya lakit din bakit? Saan mo ta nakababain da jay? Si kakit di mat. Anya saan nga ibagbagam mo? Samgyup salan day jay. Chopstick ti mausar no mangan. Ay naapo, nagbasita banag, ikikamanan iti isyo. Anya kumano tinidor kan kutsara tinusarda. Saan ang nakababain da jay? Tinapateg, nakapanganda iti husto. Ay basta, nakababain no siyak lakay. Kadwa meda ana panangan. Ngumapay ngay akas tamot tandi bagbagam si Kapurita. Kundi awis da nga rod nana, ngam di damot gayam amon ti agusar iti chopstick. Samgyup salan tinapanan mi, ngam nagtinidor kan nagkutsara damot din. Ay, anya lakit di. Tinapatag adi keenangan kayo. Kenabsog kayo. Ay, basta, nakababay nana. Isuda pa'y ti adaganas nang agawis-awis ng kasjay mo. Siyak pa'y ti mababayin ka nagiti tattao nakakita ka na kami anangan. Ay, si kakit di mo. Basit laaban agdayjay. Kendagijay kakasjay. Saan arumbeng akat katawaan. Anya? Ngamen adumulaang ti amuda. Ken kabaulandang aramiden. Asaan mo nga amaw. Maawatam ti kayat ko asawan, Purita. Anya? Inawis ko lang nga ruda na napanangan. Kastamad gayam ti bagbaga na itilikilikudan mi. Ketuan, saan nyo kano nga amo ti agusar iti chopstick, kunana? Ay, salbag. Iso lang nga ruda tinaawis. Ngam isupay lang ti ado ti bagbagan. Anya ngay kuma ti parikot. No saan mi nga amo kininelya ti agusar iti chopstick. Ipatay mi aya, di pa nagusar mi iti tinidor, ijay samgyop salan. Ay, amumatan ni Purita. Siyak ti paungatan na dayjay. Takitaan na. Sukilak iti chopstick jamatan na. Anya, ay, bay amlata ka din. Oh, kastagayam ti bagbagan ng kada kami. Ijay na ko mga imbagay di madama kami amang mangan. Ta sinulat ko kumadya agsumbang iramatan na. Anya lakit
din. Malabay among, ti aramidem. Saan munton nga ay ayaban inton sumaruno amapan kay mangan kininilya. Ay, sana talaga, nana. Sana na maulit ipanangawis ko ken kuana. Anya lakit din. Iso lang nga rodan tinaawis. Isupay ti adu ti sauna. Isupay, ah? Anya kay kumati nakakatkatawa iti saan ta pa nagusar iti chopstick. Ipatay ta nga taa. Wah! May stress ak man iti daya, babae. No imbaga na kumaidi mang manganta, anakababain pa na kuan at ti kadwa na amapan mangan asaan na amo ti agusar iti chopstick. Ha! Sinulag ko kuman tinagsumbang iramatan. Anya? Wen, tapno agnakam. Nagmayat ti panangawis ko ken kuana, ngam kasdiamat gayam ti bagbagana. Agasam man, saan lang aninana piling din ang ibagbagaan na? Ado, Anya lakit din ni Purita. hadan to lang aldaw na dayjay. Katkatawaan na ta. Gaputa saan ta nga amo ti agusar iti chopstick. Nga mas nakababain ni Purita, mare. Ha? Apayan ako namday pa. Kita amat dagiti ipopost na iti social media. Ay, yes. Wen, kundi English nga morong grammar, mat. Oh, no digat iso ati ko, ah. Katawaan na ti sabali at tao. Ngam isumat ti nakakatkatawa. Nagkapsyo-kapsyo iti English. Ngam, ay narong grammar, mat. Anya lagi din. Sukmed pa mat nga rod. Ado, ti makakit-kita. Oh, nakakahiya. Nagalas nga rod ti ugali dayjay apurita natang. Apay, mas daw ka pala ngaya. Katsigod matakas ya ugali na. Ah, sa bagay matkit di ah. Ngam nalabas dayjay. Basit abanag, ngam napan na imbagbagay iti tattao. San mi kanu nga amo ti agusar iti chopstick ijay panganan iti sangyupsalan. Ayaw na yan. Hanya laki din ni Purita. Awan magmaksa iti kinatao iti dahi abanak. Isumat ti kunak tatang. Kun may sa, apay no amo na ti agusar iti chopstick. Kun pakaidayawan na unay aya. Ay unay yan. Hanya laki din. No para kun kwa na akit pakaidayawan na siguro. Isu akas jay launay ti pananguy uyaw na kada kami. Baybayan yawn. Inton sumarunaw, sanyon nga ayaban. Iso ti awisan. Miso pa lang, tado ti bagbagana. Ay naapo, pakawanam ko nakmanan. Anya laki din. Oh, mare. Big-bigat mat anagmayat ti panagkatkatawam. Kita man nga min daytoy, impose man ang dayjay, nakauy-uyaw apurita. Ha? Nan? Kita man? Oh, di ba? Uyaw na amin nga uyaw. Ngam di namat kita, hindi kita ipopost na. Ay na, ano siya lang. Inaglang nga nagdulin. Post a post ng pasig mat arong grammar. Ay, isupay ah. Nakauy-uyaw a babae. No kasjay ko maanaglaing nga aguyaw. Amin ko mga rod abanag kat paglaingan na. Oh yes, that's the truth and nothing but the truth. Mabainak man la a post iti Facebook. Sakit rong grammar. Ultimo past tense, present tense, kan future tense, kat di na amo nga usaran. Isuman, sakit no aguyaw. Kunam lano isuwa kalaingan. Anya lagi din. Ipapilit ng tumat ngamin ti aging lis. Ay, una yan. Saan ko kumamat amay bagati kastoy kontra kenkwana, ngam na uyaw mat ngamin. Amin asaan arumbang nga uyawan na, kat uyawan na. Oh, nasaya at man tanagranata perfect purita. Ha? Ay, unay kan mare. Makapakigtot ka man.
Abay makigtot ka ngay. Makigtot ka di. Kaputaan mo mon. Anaamuag dagiti napan mo imbag bagay ti tattao. Kasta ka di. Ha? Agasaman. Inawis ka pa'y anapan nagsamji. Ngam kapasan na. Napan mo imbag bagay ti tattao. Asaan mi nga mo kininelya ti agusari ti chapstick. Mare. Ay, sana ka mare Maria and Purita. Manon nga daw nga agburburak ti darakan ka. Anya? Nakauy-uyaw ka. Nagbasita ba nagngam napan mo imbag bagay ti tattao. No nga ibagakmet ka, nga awan babain mo nga agpo-post iti wrong grammar. Kas kada wrong spelling iti social media. Anya? No kasta nga uyaw mo amin to uyaw, rumag ko mga rod nga amin abanag, kat paglaingam, tadagong kunam nga uyaw. Nawatam? Entiende? Kwa, mare. Ay, awan di magsay kada kami uray saan mi nga mo ti agusari ti chapstick. Anya lakit din? Saan na pakaidayawan day taabanag Purita? Kat, anya nga iti kunanakan ka, idi na ibagam ti kasta ken kuana. Natameme ti awanan ba ina babae? Usto matkit di, tapno pagnakman na. Tapno saan nga amin abanag kat mapan na uyawan ken kat katawaan. Wan nga rod, kunam lano pagbaknangan na ti kinalaing na agusan iti chapstick. Baya mo na, tinapatag kat nakasaritam. Naibagam ti kayat mo nga ibagaken kuana. Sa bagay matkit niya, ay, iti ka ano man. Saan kun nga awis ang daya ababaya mapanmangan, ultimo na. Mapantan tumanggit di manin mangan intun umay alawas ijay napanan tayo idi mare. Ay katwan amare, awan parikot iti dayta. Ikuldit mo laang numapanta. Nasaya at mat no na ibaga ni baklakan ka ti kasta bagay. Ha? Ken maysa, husto ti imbaga na kan ka. Uyaw ka nga uyaw, ngam dagiti wrong grammar nga in ka impopo si ti Facebook, isumat ti mas nakakatkatawa. Anya? Siguro, saan da ka akatawaan no saan nakastangamin ti ugalim? Lakay. Basit nga minabanag, mapan mo ikikan ti isyo. Sakit mapan mo pa'y ibagbagay ti tao. O, anya nga ita? Saan na bali alakay? Saanan ang maulit? Oh, saan mo nga ibaga kanyak dayta? Isuda, ti mapan mo pang ibagaan. Ay, Oh, ita binagaan na ka ni bakla. Kas kalapimpiman. Ngam husto matlaang tapagnak ma'am. Nyalakit di. da kayo matgayam ko kumare. Ha? Aywan, da kami nga rod. Mapan kami manen mga nijay ili. Ha? Ngam saan da ka nga awisan. No kaya't mo ti mapan ka asikalaan. Tanakababain matkan ka, no saan mi nga amo nga gusari ti chapstick. Amang ano ibain na kami laan kadagiti tattao ang makakit-kita. At tinidorlaan kan kutsara ti amo mi nga usaran. Anya lagi din. Anya? Ang mga numapan mo tulangan, ibagbaga kadagiti tattao. Nakababain matkan ka Sabay naglaing ka nga gusari ti chapstick. Sikakit di mat mare. Pasensya kay kuman. Pasensya nga, tarupam Ha? Di ta ka malangan. Mala, umay kan mare. Doon talangan ti mapan. Ne, apay ko mga agsakitin na ka mo asaan da ka nga inawis.
Nasakit nga rin tinakam ko lakay. Dua dala ang anapan ijay ili. Ay naapo aya. No saan siguro akasta ti panaguy-uyaw mo iti kadakwada agapulaang iti salbag at chopstick. Awisin da kamot siguro. Anya? Ngam gapo iti kasta nga ugalim. Dahil ta managuyaw. Ay sos, uyawam tinansen sa banag. Awan Talaga saan da kan nga awisin. Inkalatan mga nasiksika Lakay. Awan lang arod ti gayim mo. Gapo iti kasta nga aramid mo. Iso nga agnagam kamutan. Purita. Wala kay. Promise. Saanan ang maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid mo. Ha? Kayat mo nga adda maaramid mo, lakay? Anya man hindi paramid mo ba kahit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsoon, saan pa yan amalagto ti kabalyo? Anya laki din ba kahit? Pangasim kumamot din Saan nakapaglabaan? Kat, kunamot amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kanton ba kahit? Inamang kidi di balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manindaytan. Mapan mo manindanunan ni Tata Julio tapno uminom kayo. Anya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit din. Italag mo bakit? Alamot din Saan na balay? Taintid kumutingging ka amin na sweldaw. Kan may no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging ka saan may nga amaw, tararamidin may. Pag-istoryaan mi laang, bakit? Nalaing ka nga rodan. Ng pangasim saan ka manin nga agpakarabi iyan? Wen, bakit? Matumpal. Oh, si Kabot Gayam ni Star. Anyat gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda Mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Ken kagudwa kilo mo't laang, alapayag ti baboy. Mala. Mabiit lang tamangi kilo Ken gumata mo't laang iti 2 at 2 baytaw, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na. Awan mo't dakas na. Lakit di sagpaminsan. Nay, arak mat kan karni day ta imot mo, pare Nestor. Ay, wen paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No saan ka busy paray, ay umay ka. Ay, katuwan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tay nakagpeles. Nagapuak namin ni bangkag. Iso nakapitpitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay una. Sumarnukan tong araw na jay. Inaklutoy na ito ginatang ko apulutan paray. Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Chay, madamdamalaan. Panunuta kita'y ama pa na kaya balayaw. Tama burburing akmadla dito'y balay. Enggam imay kamay. Wen tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersena ni Nada Duna. Imaya ko na. Kastaya, ay katala. Inkalutuan day taginatan mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay, wen tata. Mangluto ang man iti sisig. Apaw, nagkanasan nga'y. Wen tata, sana balita, sagpaminsan lang man. Ay, wen kaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa inawis ko na, tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagurgura kakasangsangaw. Nay, apay ka day, tata. Kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wen, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat na jay iti pulutan. Sos,
Saan a pananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Hawan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Ah, adala pa panak ba kay? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog ang nagapuy dya bangkag? Nabanogak ngem napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Ha? Agpudno ka. Ay, uuwin ba kay? Inaawis nak ngamin itay ni pare ni Strokait. Ngam saan ka madanagan, tabasit laeng medye inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matladagos. Abday ta ka manan baldaw. Agawid kan tumanan anabartat. Salbag kit de. Sus, relax ka di laeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumit laeng ti langak nga agawid inton madamdama. Promise ba kay? Ay na, unay matanday doon ang kasangsango iti panaginaw. Haramidan na matan ngayon na po iti pulutan. Ay, tata, ada ka di magpagayo? Awan, baldaw, awan. Ay, kung naklakid di ano adda. Kas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inaggumatang, jayan ni Nana Duna. Dayta ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mutan ti linutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na, nagimas at talaga jaw. Ay, nahimas na talaga pare. Tas ang arot tinaglutaw. Expertise ko, tisisig, idi pa Nagdurpab mutan ti awanan pahin. Sa tao. Awad lang arutan ang bag na. Iso pa'y matimang ibus iti pulutan. Nagimas. Ay, paray. Sisigmanan nga rod ati alaam minton madamdama. Tas ikamat lang ti agluto. Anya, paray. Nagmayat ka, nagimas ika. Ha? Unay mo tanda dyan, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamantan nagado, yain lutok asisig. Tiko na, pulutan may. Minarami na mutan nga, inapoy. Anya? Unaklaki din no, sana po no. Di bagbagada, hindi kanyak. Akas dyan, ito gali ni Pari Baldo. Ngampod no magayam. Katuan mat nga men. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawat kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki? Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso magti ko nada. Ay, unay. Lawlawan ko na nangawis king kwa na itay. One click mo din dyan pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusen na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Ay, hinton sumarunaw. Pangaasiman, tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisat kadata. Ay, talaga saanin, Tata. Yakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalando kahit. Ure ni Dariaw, di na kaya't akainom na siya, baldaw. Kastaya, Tata. Wen, pudno day ta, gapo iti kinarawat na iti pulutan. Iso asaan dan ngaw awisan no agjamin da. Ay, unay mga minday dya, Baldon. Aramidin na mga inapo iti pulutan. Nagalas nga ron ti ugali na. Nukas di ko mga main, mangan pa'y nga umuna iti balay da.
Sagbay nga umay makiinom. Ha? Ay, gam sa bagay. Uray na nga na, no talaga arawag. Awan lata, ay nyalaki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa ya makiambag iti siyat? Kanayon madlata na makisisyak. Dilagbain. Dan tulat tamat altaw yo ah. Apay kit din. Apay manon aya. Anya man ti pagkaskas taam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Ah, dahil man nalando. Kunam lano asino. Ah? Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapulaang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din baldo? Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mat nga awisan na. No kas di nga agjajaming da. Ang amitay. Kas di mat din ti insungbat na. Ay, Kasla dadakas mat nga inaramid ko. Ti kas di nga imbaga na kanyak. Sa anak kano nga imbitado? Una yun na ya. ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay baldo. Inaynayon mo pa'y tawan sirsir binabanag. No saan da ka nga inayaban, di saan laang, period. Sana kastangag sakit tinakam mo, bitugang kantupay. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nila daw ang naginom? Wen nana, ada ija balay, nagsakit tinakam na. Ay una yan. Amok man no apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana? Iso, asaan dan nga ay ayaban. Gapo, iti saan ang nasayaat nga aramid na. Iso lang nga ro ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak dayta, gapo ta iso mati kanaw ni ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramidan na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga ro iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaandan nga ay ayaban. Gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan nati kas di nga aramid na. Kinarawat na iti pulutan. Isukit din di pa ka-istoryaan na dito barangay tayo. Hoy, Baldo! Makahuy ka man. Apay aya. Kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas magayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagpagam bakit? Anya ka din day nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan. Salbag ka. Anya? Ikatam nga minday nga ugalim. No kayat mo nga dalat na mga yabken ka. Unay mat nga minday nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di mo. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom ngay tata. Adda nanggag ko nga istorya ti karo ba? Anya gay dayta. Nasakit ka no tinakam ni Pare Baldaw, hindi na minsan, nasaan nga inawis ni Landaw nga agsyat. Ha? Uy, tata,
Nasakit tinakam na, tako na kano nilan daw, asaan nga imbita daw. Ay, saan dan nga yaban, nagapo iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Hey, husto mo't kiti tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, nakam, tata. Patsam na yan. Alakit di man. Ingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ha, ay kitwa na, tata. Isumot lang awan, mararamay. Wan nga raud. Aw, adto'y ti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain ti manglutaw. Wen man, tata. Taramanan tamamit no niya raman tiluto yaw. Nyalaki day. Oh, siga magaya, pare daw. Wan pare, siyak nga raud. Nay, arak mo't kan pulutan day taimot mo. Apawa! Ha! Uminom kay sakit di manan kinitatahulyo Wen pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo mo't di talikod mo day tapulutan na ginatang mo. Ha? Kan, sus, nakitak mo't lang arudan. Ay, kwa. Saan ko nga iduldulen, pare? Adalahan nagatel, dito yung likod ko. Isa, kudkod-kudak mo ta. Kahit, kasano nga uminom kayo ka di, taumayak mamay. Amo, nagsakit tinakam ko kinilang daw. Ha? Apay aya, pare? Kasano mat nga main. Saan naklang arudan nga ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itilikodak. Anya? Uwan pare, iso apang asim matan tasaan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mat, pare? Ala, pasensya ka, ta, saan ka pa maawis ita, pare? Umdas lang amin na ito, para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman atao, pare. Mala, inakon, pare, ha? Anira. Imbagam da itakan ko Ay, awan Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron, no, sakit tinakam na, tata. Ay, sa bagay kindi Ken may saan lang may tasyak, tinagkunaking kwa na tikas jay, tata. Ado kami, malaksid pa ko nilang daw. Ay, wan ba't kindi Laki day, tata. Arugyan tagay din to minom. Ganasin ta na ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag na yan, Nestor. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agong unget ka manan asimang pet. Apay manan. Ay, nyalakit din aya. Adan tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumaklatan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagambal daw. Nagdagulit kabutan aya. Oh, karkarwa matalaga tirurod ko. Ni Nestor nga rod. Di nakat kayatan nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman lakan o tinanakman da jay imet na nga arak. Nyalaki din aya. Kat itikas jay nga imbagana, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman nagrawat iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, sika lang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawat mo iti pulutan, awanon ti mayat amangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timbaga na kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kun kuana. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinagam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinagam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakakayat nga yaban.
Anya? Amom nga minbal daw. Numapmapan ka iti pakiinumam. Kita amat basit ati gargaraw ma. Style mo nga main. May sasyat. 5 asubo a pulutan. Ay kituan bait. Pudno mati ibagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti daytoy akin nalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginom. Awan pa'y napuutak ken kagimatang ka iti inumain. Kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anyalaki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo ka day. Panunutem ka day anaimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.